dostlar. Sağlığınızı dilerim şekilli. Sağlığınızı dilerim şol. Çünkü Rusya interge oynagan здравствуйте deyip. Değişmez idim. Arkadaşlar, bana hayırlı gün, hayırlı kez deyip bir tanışıma selamlagan edim. Mine hayır sözü şalmay, hayır şeye akşaştı. İkinciler iptaşka etken isen misiniz deyip. İsenlerle ölmedim deyip. Benim de hazır oturalım çeksin işirgen. Şuna göre Rusya büyük madur, здравствуйте. Ete bulmayış. Onlar sağlığınız deyip. Bir yaşamasa. Kilişip bitmeyi biteli. Olaysa, Assalamu alaikum, hürmetli Jerman sevgili dostlar. Kadirli dostlar, bizge bugün şunday matur yük tapşırıldı biteli. Raniye yük digeç mi? İndir zur yük güzel olmak gerekiyor. Eli buruş demedik. Alıp buruşlar buruşun yüklediler bize. Eye, bugünkü kişimizni alıp baralar Raniye Bilalova. hem Azat Fazli Ahmetov. Hayırlı kiş dostlar, hayırlı kiş. Hemmegizge selam ayırmay hiç. Yakın etip bizni ko'rgansiz. Konsertimizga kelgansiz. Sizge rahmetlerini bildiremiz hem konsertimizni başlayız. İjatdaş dostumuz. Sandıvaşlar künleşirlik mыңlı tavışlı. 400'den artık jırlar avtora. Jırşыбыз, kompozitorыбыз, şagirabız. Kozan şehrinde ötkürülgen kompozitorlar festivalinde diplomat ismine layık bulgan Zarima Ayıpova bugün sizge yürek türünden urgulup çıkan jırların bölegi. Kadirli dostlar, eyde güzeli, güçlü hem köngüllü alkışlar bilen sahne türüne Zarima Ayıpova'nın özün çakırıyık. Zarima Ayıpova. Günge gülistin yatırtıp tuğan ay suda yüze yaratan deyip eytüllerin müzeklerimin yüze yar boyları kuyuqamaş onları jigide tuza uçtan kamanar neşik şusa ömürde şulay uza yar boyları kuyuqamaş onları jigide tuza uçtan kamanar neşik şusa ömürde şulay uza Söğüsleri sırlı gözügü Gülge yıldızı sivilgen Dirittesin canlarıma Yerken nazarlı söz bilen Yar boyları kuyuqamaş Onları jigide tuza Uçtan kamanar neşik şusa Ömürde şulay uza Yar boyları kuyuqamaş Onları jigide tuza Uçtan kamanar neşik şusa Ömürde şulay uza Gül üstünde oynaydı ılıkın Şayan jili şeşin sütte Canım siyen yarın bilen Yeşevlergen ücide Yar boyları kuyuqamaş Qınları jigide tuza Uçtan kamanar neşik şusa Ömürde şulay uza Yar boyları kuyuqamaş Qınları jigide tuza Uçtan kamanar neşik şusa Ömürde şulay uza Uçtan kamanar neşik şusa Ömürde şulay uza Ömürde şulay uza
Xayrlı keyif, isenlerimiz, hürmetli tamaşaçılar. Benim Kırgızistan'dan gelgen dostlarım, hürmetli dostlar. Rahmet sizge. Жыр мың тыңларга келгенсіз. Барыгызга да бик зур рахмет. Йөрәгемнең түреннән чыккан җырларымны сезгә ишеттерәсе килү теләге белән, бер яңа җырлардан әзерләнгән концерт программасы белән сезнең каршыгызга чыгып басырга батырчылык иттем. Бүгенге кичәдә шулай ук иҗатташ дусларым башкарган җырлар күңелләрегезгә ошар дигән Ümit bilen konsertimizni başlap җибәрәбез. Әле сез Венера Шариф Исламова сүзләренә язылган "Гомерләр шулай үтә" дип аталган җырымны тыңладыгыз. Алдагы җырымның сүзләрен шулай ук Венера Шариф Исламова язды. Ойтам, туган ягыма. Рәхим итеп тыңлагыз, хөрмәтле тамашачылар. Кайтып киләм авылыма, ышыргыштай талпанап, ялын тәпи уйнап йөргән бала чакны сагынып, каеннарын каршы ала шау җиләге тавында, күңел тынычлыгы табам тауга үскән ягында, каеннарын каршы ала шау җиләге тавында, күңел тынычлыгы табам тауга үскән ягында. Сагынып кайтам яшел пешен, яңа сауган сөт исен, тонда әтәш кышкырганым, кетү кайтуын кишен, каеннарын каршы ала шау җиләге тавында, күңел тынычлыгы табам тауга үскән ягында, каеннарын каршы ала шау җиләге тавында, күңел тынычлыгы табам тауга үскән ягында. Sizden ejiyam onarına, yolları tabam canıma, jırım aşa tuğanlarım, selam yollayım avlıma, kayınlarım karşı ola, şau җиләге тавында, күңел тынычлыгы табам тауга үскән ягында, кайыннарым каршы ола, шау җиләге тавында, күңел тынычлыгы табам тауга үскән ягында. Кайыннарым каршы ола, шау җиләге тавында, күңел тынычлыгы табам тауга үскән ягында. Кайыннарым каршы ола, шау җиләге тавында, күңел тынычлыгы табам тауга үскән ягында, күңел тынычлыгы табам тауга үскән ягында. Алдагы җырымның сүзләрен үзем яздым.
Мен ул җырымны залда утырган барлык әтиләргә багышлыйсым килә, чөнки әтиле йорт ул бит бәхетле йорт. Әти Назым. Кайтып киләм туган авылыма, әти чыккан каршык балыга, йөзеннән әйтерсең урагыла, күзләрендә шатлык шагыла, җанга дава, йөрәккә юл була, кайтып әти белән сөйләшәсем. Баштан сыйпап, күзләренә карап, балам ни хәлдәсең дип эндәшәсем. Җанга дава, йөрәккә ял була, кайтып әти белән сөйләшәсем. Баштан сыйпап, күзләренә карап, балам ни хәлдәсең дип эндәшәсем. Сөйгән синең балаларың, бер-бер атлык шунда туганбыз. Беләм әти синең йөрәгеңә газиз балаларың сыйганбыз. Җанга дава, йөрәккә ял була, кайтып әти белән сөйләшәсем. Баштан сыйпап, күзләренә карап, балам ни хәлдәсең дип эндәшәсем. Biz hamanda bala, küç olabız yaşap yaşlarga. Əti nazım toyub uzaq yıllar, nasip bulsa idi yaşarga. Canğa dava, yürəkkä yol bulan, kaytıb əti belən сөйләшәсем. Baştan sıypap, күзләренә карап, балам ни хәлдәсең дип эндәшәсем. Җанга дава, йөрәккә ял була, кайтып әти белән сөйләшәсем. Baştan sıypap, күзләренә карап, балам ни хәлдәсең дип эндәшәсем. Baştan sıypap, күзләренә карап, балам ни хәлдәсең дип эндәшәсем. Зарема Аюпова. Аюпова Зарема. Зарема Аюпова. Концертыбыз арытмасын, бары көч һәм дәрт артсын. Җырлары белән Заремабыз һәр бер йортка макталып кайтсын. Рәния, минем бер таныш әлеге концертның афишасын күреп калганда, син анда ни эшлисең? Син нәрсә дидең инде? Әгәр дә концертка килсәң, тик синең өчен генә җырлармын дип әйткән идем дә. Ана хәзер концертка килгән булса, нәрсә эшләргә белмим. Азат беләсеңме? Нур Ахунов сүзләренә Зарема Аюпова иҗат иткән "Тик син генә" дигән җыр яңгырасын әле хәзер. Минем башкарудамы? Дамир Хәсәнов башкаруында. Дамир Хәсәнов, тик сезнең өчен генә. Килеп
Күрдің тұрмышыма Өмірім мезгіліңді Дулқынландыра көңілі Қарашларың бүгінді Келгенсің сен бұл дүнияға Тек менің үшін генә Көңілімді жырлатуан Тек сенің үшін генә Келгенсің сен бұл дүнияға Тек менің үшін генә Көңілімді жырлатуан Тек сенің үшін генә Солған қышларда тусаңда Йөрәгің сенің қайнар Қышларымда жәйдәйді Анда янған ушақлар Келгенсің сен бұл дүнияға Тек менің үшін генә Көңілімді жырлатуан Тек сенің үшін генә Келгенсің сен бұл дүнияға Тек менің үшін генә Көңілімді жырлатуан Тек менің үшін генә Яшік әлі бұл дүнияда Сүйіп-сүйіліп кіна Бізге келген мәхаббәтнің Қадірін біліп кіна Келгенсің сен бұл дүнияға Тек менің үшін генә Көңілімді жырлатуан Тек сенің үшін генә Келгенсің сен бұл дүнияға Тек менің үшін генә Көңілімді жырлатуан Тек сенің үшін генә Көңілімді жырлатуан Тек сенің үшін генә Дамир Хасанов. Дамир Хасанов. Сенің алқышларың. Менә шундый матур җыр башкарды бит хатын-кызларга багышлап. Шулай белмиләр генә, хатын-кызларның холкы бит ул һава торышы кебек үзгәрүчән була. Сөйлеше дә юк. Хәтта ана бит тайфуннарга да хатын-кыз исемнәре кушалар. Катерина, Нина, Рания. Шаяртма, андый тайфун юк, Азат. Андый тайфунны без үзебез генә беләбез. Тормыш булгач, була инде. Кадерле дуслар, менә без инде синоптиклар түгел, әйме? Ә шулай да без беләбез. Ир-егетләр иң матур шигырьләрен, иң матур җырларын хатын-кызларга багышлап җырлыйлар. Чынлап та, җырларда бер дә дулама тайфун дип җырламыйлар. Исмә җилкәй дип йомшак кына дәшәләр. Әйе, хәзер җыр башкарачак җырчыбыз Рафик Муллакаев та Исмә җилкәй дип матур гына әйтеп, ягымлы гына җырлаячак. Рафик Муллакаев. Рәхим ит сәхнә түренә, Рәфис. Венера Шәрәфислам сүзләре Заримой Фолакия. Исмә җилкәй. Тормыш юллары бик катмарлы шул, адаштыра кайчак юллары. Эзләп кенә бәхет табып булмас, чөнки барда язмыш кулында. Очарга һич ирек бермей язмыш, кисеп тора канат очларын. Авыр чаклар җиңел үтәгән, янда булса якын дусларым.
Isken jiller isin eyde isin Kırfıklardan bağlan yaş gibi Utsuz gürler yangan yüreğime Salgın su bitkemenersin sibe Безнең тормыш бит ул серле урма Адашмаска кирәк туганнар Яшәргә яннарында булса Синең өчен янып торганнар Искән җилләр исен әйдә исен Кирпекләрдән тамган яшь кибәр Яшәүрәгә яннарыңда булса Синең өчен янып торганнар Яшәүрәгә яннарыңда булса Синең өчен янып торганнар Рафик Муллакаев. Рафик Муллакаев. Aferin. Uğuşlar sana Rafik. Рәхмәт алкышларыгыз өчен. Шунда да алкышлар белән чыгу бигрәк рәхәт бит. Сәхнәгә. Туган көнең белән Рания. Нәрсә сөйлисең син? Туган көнең белән дигән җырыңны җырлыйсыңмы дип сорарга иде. Әллә мине туган көн белән котлыйсыңмы икән дигән идем. Ярый, кутлаган итеп кабул итим диләсе. Ярый, Шулай да рәхмәт. менә миннән бая тамашачылар сорый. Рания Билаловны күрдек, шушы афишада җырлый микән шушы туган көнең белән дигән җырын бит. Әлбәттә җырлыйм, Азат. Чөнки бу җыр Зарема Аюпова иҗат иткән җыр. Әле яңа гына туган көннәрен билгеләгән тамашачыларыбыз өчен. Һәм бүген туган көннәрен бәлки билгеләүчеләр бардыр. Әйе. Рәхим итеп тыңлагыз, кадерле дуслар. Сезнең өчен Рания Билалова. Рәхмәт. Туган көнең белән атлыйм сине йөргән. Алы чәчәкләр гөлләнмәсен сиңа бүләк итәм. Туган көнең белән атлыйм сине йөргән. Сиңа шатлык бәхеттән тыш ниләр телим икән. Уйларың ак булсын, күңелең саф булсын. Сиңа саулык һәм уңышлар гына юлдаш булсын. Болытсыз иртәләр телим сиңа йөргән. Сиңа булганга күңелемдә кояш кичен иртән. Туган көнең белән атлыйм сине йөргән. Бүгенге зур бәйрәмеңдә ниләр телим икән. Эшләрең уң булсын, тормышың мул булсын. Фәрештәләр юлларыңа канат җәеп торсын. Бүген тына
yüreken Biz ötesi ömür yolu uzun bulsa iken Tuğan günün bilen Atılıyım sine yüreken Bugünün zor beyramında Neler telim iken Meni bəxtlimin tek Senin bilen yüreken Armaşamam yerli bulup Uzak yaşayırken Tuğan günün bilen Atılıyım sine yüreken Siyama şatlak bəxtdən tış Neler telim iken Uylarım ak bulsan Tuğelin saf bulsan Siyama sağlık hem oğuşlar Gına yoldaş bulsan Siyama sağlık hem oğuşlar Gına yoldaş bulsan Raniye Bilalova. Zor rahmet. Zor rahmet. Ay Allah, rahmet olsun. Rahmet. Rahmet. Zor rahmetlerim. Менә шулай кадерле дуслар, бер-беребезгә матур сүзләр әйтеп, иркәм, кадерлем, җаным дип, бәхетле, мәхәббәтле яшәргә язсын һәммәбезгә дә. Шулай котлыйбыз һәрберебезне, нинди бәйрәм якынлашса да, туган көннәр, юбилейлар җитсә, фатир алсак, машина алсак, бәби тулса, котлыйбыз. Бик матур күренеш. Әйе дуслар, бәбиләр туып торсын, балалар бәхетле булсыннар, игелекле, тауфиклы булсыннар. Безгә алардан изге хәбәрләр, шат хәбәрләр генә ишетеп яшәргә язсын. Кемнәр инде бәбәйләр көтә, бәбәйләргә өмет итә, аларга әти булу бәхетен, әни булу бәхетен күреп яшәргә язсын дигән теләктәмен. Рәхмәт. Зарема Аюпова иҗат иткән Тәнзилә Әхмәдиева сүзләренә мең рәхмәт балам дигән җыр сезгә бүләк булып яңгырасын, кадерле әтиләр, әниләр. Düşün balam, dünyamının yemini görem, dünyamının yemini görem de yaşavının temen bilem. Yırak bulsan da balam, canını kıyam sizem, eniyim gibi yaşaganıga, ben rahmet sana balam. Yırak bulsan da balam, canını kıyam sizem, eniyim gibi yaşaganıga, ben rahmet sana balam. Seni bulgan için balam, ikmagim təmli xaman, ikmagim təmli xaman da sularım tatlı sıman. Yırak bulsan da balam, canını kıyam sizem, eniyim gibi yaşaganıga, ben rahmet sana balam. Yırak bulsan da balam, canını kıyam sizem, eniyim gibi yaşaganıga, ben rahmet sana balam.
Düşlerim izge samanada yüreğim tibe aman Yırak bulsan da bolam Çalanla kıyam sizem Eniyim dip yaşagelege Men rahmet sina bolam Yırak bulsan da bolam Çalanla kıyam sizem Eniyim dip yaşagelege Men rahmet sina bolam Bolğan işin balam Көңілімнен жырлар язам Көңілімнен жырлар язам Да тұрмыш yolların ярам Yırak болсаң да балам Жылыңны тыям сизем Тәнейім деп яшәгәнегә Мең рәхмәт сиңа балам Yırak болсаң да балам Жалыңны тыям сизем Тәнейім деп яшәгәнегә Мең рәхмәт сиңа балам Тәнейім деп яшәгәнегә Мең рәхмәт сиңа балам Мең рәхмәт сиңа балам Рания Билалова. Зур рәхмәт, зур рәхмәт. Мең рәхмәт сиңа, Рания. Матур итеп җырлаганың өчен. Рания, бу алкышлар сиңа. Рания Билалова. Мең рәхмәтләр белән алкышларны кабул ит. Рания Билалова. Кешеләр җыр җырлаганда җыр дип белмәгәч шигырь сөйли башлыйм мин. Эй буйлары камышлык, камышлыкта таныштык. Нәрсә арытаба сөйләр икән дисезме? Эй буйларында туып үскән Ради Хакимҗан сүзләренә эй буе егете Радмир Валиев башкаруында җыр тыңлагыз әле димен. Сәхнәдә Радмир Валиев. Kızıl balan kızarıp da pişken jimesi Jitken balan kebek bir sılı Uqa yüzken iken manda temeşin Soğuşlarga solma mine sılı Tatlı yalkınlarda yandırıp Süyülerimi sıramı şekile Ütüp gitme yalnız kaldırıp Soğuşlarga solma mine sılı Tatlı yalkınlarda yandırıp Süyülerimi sıramı şekile Ütüp gitme yalnız kaldırıp Eynin boylarında kızıl balan Canğa ağlar şundu yakınlar Elleminde altın küzmelinde Kabındı mı süyü yalkınlar Soğuşlarga salma mine sılı Tatlı yalkınlarda yandırıp Süyülerimi sıramı şekile Ütüp gitme yalnız kaldırıp Eynin boylarında kızıl balan Her telgeçte
Qım yonğan otlu telgeçlerden elle tomçı, elle yaş dama. Salmışlarga salma mine sığım, tatlı yolkınlarda yandırıp Süyülerimi sıramı şekile, ötüp gitme yalnız kaldırıp Sağışlarga salma mine sığım, tatlı yolkınlarda yandırıp Süyülerimi sıramı şekile, ötüp gitme yalnız kaldırıp Süyülerimi sıramı şekile, ötüp gitme yalnız kaldırıp Ötüp gitme yalnız kaldırıp Rahmet motorum. Zor rahmet. Әлі siz, qadrli dostlar, әлі siz yoktaşım Radik Hakimyanov sözlerine, popüler jırlar avtırı Zarima Ayupova icad etken Eyn'in boylarında Kızıl Balan degen jırını tığınap öttünüz. Matur jırlarınız için rahmet Zarima. Aferin Ratmir. Ratmir Valiyev. Şulay. Kıya dağga yalğız minmiler, tırmış parlalarını yaratadiler. Şunapta parlalar turunda köpme jırlar, köpme şiirlar icad edilgen. Әйе, бар именнәр, бар каеннар, бар аккышлар. Par alkalar, par minderler diyer idi benim. Barıncı jırlar. Бар мендәрләрдә, бар бит әле, бар озат әйе. Хәзер инде сәхнәгә чыгасы җырчыбыз да матур бер җырын сезгә бүләк итә, кадерле дуслар. Bu vakitte Raniye minderleri yatıp jılarmın diyen sözleri dire değişiydi de. Jılap durmadı indi. Biz ağaçlar temasını eğlenip kayıttık yanıdan hem sahne türünde par imenler jırı bilen Fleur Gafarov. Flor Gafarov. Başına da parmağım
kirek, varana kirek, aşıkan iler düşse de. Yarana kirek, varana kirek, aşıkan iler düşse de. Aşıkan iler düşse de. Flor Gafarov. Авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты, Россия Федерациясының ат казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Флюр Гафаров концертыбызны Meni дәвам unutmadım итәбез. deyesim gelen meni. Син оныта буламын инде, Азат. Концертыбызны дәвам итик әле. İti geli. Бер мәзәк сөйлим әле. Yatsız түгел müsün? Абау инде. Әдәпсез. Түгел без бит инде. Дүрт хатын поездда курорттан купеда кайтып баралар ди. Бер хатын әйтә икән, менә мин өемә кайтып җиткәч тә иремә бөтенесен дә сөйлим ди икән. Шунда икенче хатын уйлап куйган. Дип әйтә ди, бу хатын бигрәк кыю хатын, бөтенесен дә иреңә сөйлә инде, дип уйлап куйган. Şundan takıyor. Әйе, өченче хатын уйлаган. Бу юләр хатын, бөтенесен дә иреңә сөйлиләрме инде, ди икән. İşten gene öyle iken, onlar dörtüncüsü uylap kıgan. Ve bu hatında xətir deyken. Әйе dostlar, Şundan da Mına şuşunday xatirsiz xatınlar için yazılgan jırdır şiratdagısa unut canım deb ataladi. жырлый Рина Басырова, қаршы алыңыз. Basırova. Yalnız basıp kaldım salkın jilde, yüreğimde haman saklanan. Sen bir gözüne direk gittin canım, alıştır beni boşluğa. Sen bir gözüne direk gittin canım, alıştır beni boşluğa. Kışlar yazlar ötesinsiz, ömürlerinin ciddi düzleri. Sina bilgen nazlar, java sözler, unutuldu yüzleri. Sina bilgen nazlar, java sözler, unutuldu canım haterinden ışıklar, alıp ateşinin yine günlerinin yanıp seyirlerini bazabağları, buranın arada gütten tümelgen yanıp seyirlerini bazabağları, buranın arada gütten tümelgen, buranın
Rina Basirova. Ana içmesem yigitler sızgara Rina için. Basırova Arina. Oh, ko'pmi? Aferin. Mine Arina jırlauını nişik xalq yarattı. Buna endi zalda bir şeşke de kalmadı hazır. Уңышлар сиңа, Арина. Rina Basirova. Onu canım deyip jırlarga kirek eken Azat. Şınap da Mine bir yazıcıdan büyük yazıcı. kızlarga söz beremiz diler eliminde. Sözgine tügül mündä pyoroklar bilip kire. Rahmet javgırlar. Nur гостиничный комплексы директоры Ирина Радиковна. Біздің директорымыз, біз бек яратамыз оны, уважать етеміз, құрмет етеміз. Ирина Радиковна, біздің Зарема Келметдиновна жақын әкіреті. Зарема Келметдиновна бізге зор концерттар біле келу керек, біз шындықтан білеміз оны. Зарема Келметдиновна, сізді сәхнеге шақырамыз. Zarina Тәбрик итәргә, шушы матур кичә белән. Сезгә исәнлек, саулык, озын гомерләр, тыныч тормышлар телибез. Быел хәсрәтләр чикләп үтсен сезне. Һәр атасы там сезгә, яңа һәр вакыт шатлыклар, бәхетләр генә алып китсен. Сездән яңа йырлар көтәбез. Һәм үзебездә Nur гостиничный комплексында сезне концертлар белән көтәбез. adresi koyda. Нурлыда, biz белән килдек. Сезгә миштәне шанып килдек. Kabul ettik olmaz. Reklama bulgaşı reklama bulsun demin. Demek Nurlunoga barabız, değil mi? Elle yazıp da koyulgan mı? Birisinde Zarima dedik. İkincisinde Ayubova dedik. Parlık büroklar buldu indi bu. Olda әлі көп yıllar alğa edəsə. Gələn şulay kişi haqlab, yoxdu uylar bilən yanınız. Birişmeşi zaman jillərinə Şigar xanım bulub qalığız. Sizə zor uğuşlar dilimiz. Hem kütəviz üzümüzdən orada. Rəhmət. Zarema Zarina Ayubova. Ayubova. Rina Basırova. Mine demek şınapta unut canım deyip jırlasan şeşkeli de pürukla da olasın idi. Azat, büyük İngiliz yazıcısı Ernest Hemingway'dan da soraganlar nerse ol bäxet digeç, ol cevap bergen bäxet ol nıqla selametlik hem naşar xatir degen bilesinmi sen şunu. Mine şulay kadirli dostlar, turmuştan tik yaxşı xatireler gine iske alıp, islep, hem indi naşarlıklarını unutup yaşarga bulsun. Şulay bit Azat. Bütünlüğü barısında unsağız demek tağın da zor yaşayız. Benim de bir radyo tamaşamızı yazdım. Televizor koruşuda tugulunçı bulayım. Tomaşaşı. Tomaşaşı. Tomaşaşı yazgan. Gülnaz Bektemirova ol Liliye Bektemirovanın kızı mı degen. Siz nişi biliyorsunuz? Ey dey yartı zal yok dey. Sen nişi biliyorsun? Gülnaz Asayeva. Gülnaz Asayeva sizning qarşınızda шығыш ясый qadrli tomoshachilar qarshi olasiz. Gülnaz Asayeva. Саубулашмый гына китем, саубулашуы авыр. Gülüşümdə eydir süzüm, kirpiklerimdə yangır. Kirpiktəki yangır aşağı, varıp barır yoluna. Жылы idib dəşə gürmə, bırılıp giləm yanır. Kirpiktəki yangır aşağı, varıp barır yoluna. Жылы idib dəşə gürmə, bırılıp giləm yanına. Sağbulaşmay gidem sizden, kilməsə də gidəsin. Şıvılğan yazmış jillərin, ilə yalğız ötəsin. Kirpiktəki yangır aşağı,
aşa varıp varır yoluna Şılı idip deşe kurme Burulup gilem yanına Kerpikteki yangır aşa varıp varır yoluna Şılı idip deşe kurme Burulup gilem yanına Bulaşmıyığına gidem Sağ bulaşuğu ağır Bilişimda eydir sözüm Kerpiklerimde yangır Kerpikteki yangır aşağı Varıp varır yılına Şılı idip deşe kurme Burulup gilem yanına Varıp varır yoluna Şılı idip deşe kurme Burulup gilem yanına Kerpikteki yangır aşağı Varıp varır yoluna Şılı idip deşe kurme Burulup gilem yanına Kerpikteki yangır aşağı Varıp varır yoluna Şılı idip deşe kurme Burulup gilem yanına İdip deşe kurme Burulup gilem yanına Gülnaz Asayeva. Gülnaz Asayeva. Gülnaz. Bu alkışlar seniki Gülnaz. Gülnaz Asayeva. Gülnaz Bektemirova bilan bu tomog'izini qar. Onisi da var. Ama o Liliyaning qizi tugul. Sağ bulaşmıyığına gidip bardı hali. Sog'lashmay ketib bordi ne ishin? Ele tag'in shigarmikan. Yo'q, hozir endi biz aning en iyisin sahnaga chaqirdik. Liliya Bektemirovani. Nechuk qaraysiz? Bashqortonning ot qozongan artistkasi Liliya Bektemirova. Liliya Bektemirova. Dostlar bilen dünya matur Dost bulup yaşigele Dost doğanlar yanda bulsa Ozaya yeşlikmeli Yıllar uzak oy tiz uza Yıllar tuzanday tuza Dostlar siz tuğanarsız Ömürler zaya uza Dostlar siz tuğanarsız Ömürler zaya uza Meşakkatler basıp ala Bulmasa yanda dostlar Köngilde sağışı yalı Sayramı canda kışlar Köngilde sağışı yalı Sayramı canda kışlar Sileşip
yaşayıp Durmuş kaderin bilip Hem jırlık dostlar durunda Mağınardan jırlar urep Hem jırlık dostlar durunda Mağınardan jırlar urep Jırlık dostlar durunda Mağınardan jırlar urep Hem jırlık dostlar durunda Mağınardan jırlar urep Hem jırlık dostlar durunda Mağınardan jırlar urep Bek zor rahmat, hurmatli tomoshachilar, xayrli bo'lsin kishlar. Sizning bilan shosha motor qishki kishlarda uchrashuvimizga biz cheksizda shodmiz. Rahmat Zarema opaga bizni sizning bilan, sizni bizning bilan uchrashtirgani uchun. Ijod chishmasi umrga soyiqmasin. Oldagi kunlarda da motor jirlar ijod deb tursin. Biz o'z shirotimizda jirlar biz Alloh bersa. Haligina siz tinglab o'zgan jirimiz eng Ür-yangi menim eng yaratgan jırlarıma avrildi indi ol Zarema Ayupova kuyü Venera Sharif Islamova sözlerine yazılgan jırыбыз dostlarga deb ataldı. Alдағы яңгырайшак jırыбыз шулай ук ür-yangi jırlarыбызның birisi bizge fediz bile yangi jırlarыбызның birisi iki şırşı rahim etip tыңлагыз Zarema Ayupova kuyü Venera Sharif Islamova sözleri. Ruskeniki şırşının sıramağı siz yaşın Yürekte bir şırşı gibi ol yaşlıkta gül yaşıl İki şırşı gibi pornın sıramağı siz yaşın Üken ömür bir mizgil ol yügürüp utiken yaşlık İki şırşı gibi pornın sıramağı siz yaşın Ütken ömür bir mizgil ol yügürüp utiken yaşlık Yazlar birge, jeyler birge köpni küz ötken Kışkı qarlar şeştüslerin birazgına o'zgartgan İki şırşı kebek barning sıramağı siz yaşın O'tgan ömür bir mizgil ol yugurib o'tgan yoshlik İki şırşı kebek barning sıramağı siz yaşın O'tgan ömür bir mizgil ol yugurib o'tgan yoshlik Yeşil tüsler kimni de bit şakıra yeşilligine Yeşillikке kuvangınlar baxtli yaşay bile İki şırşı kebek barning sıramağı siz yaşın O'tgan ömür bir mizgil ol yugurib o'tgan yoshlik İki şırşı kebek barning sıramağı siz yaşın O'tgan ömür bir mizgil ol yugurib o'tgan yoshlik İki şırşı kebek barning sıramağızla yaşın O'tgan ömür bir mizgil ol yugurib o'tgan yoshlik İki
şırşı gibi barının soramağız va yaşın Utken ömür bir mizgil ol Yügürüp utken yaşlık Utken ömür bir mizgil ol Yügürüp utken yaşlık Башкортстанның халық артисті Фәриз Ғаниев, Башкортстанның ат қазанған артисткасы Лилия Бектимерова. Зор рәхмәт, хөрмәтле туганнар. Иң зур рәхмәтләр, иң зур сезнең бүгенге алкышларыгыз. Әлбәттә, бүгенге кичәбездә безнең тарафларга түгел, бүген бүтән булган алкышлар Зарима тарафларына, хөрмәтле дуслар. Мин гомумән, мин генә түгел инде, гомумән иратлар, без шибәр хатын-кызларны яратабыз әйбит. Иң беренчедән ул шибәр хатын-кыз әйбит. Ирләр бармы? Әйе дигез. Икенчедән аның иҗаты, Зариманың иҗаты, гомумән алар Раевка ягында инде композиторларыбыз безнең нык күпләр. Һәммәсе дә үзенчәлекле матурлар. Зариманың шулар арасында җырлары, аның иҗаты ниндидер бер үз моңы белән, үз ниндидер сәчкәсе белән аерылып тора дип әйтер идем мин, хөрмәтле дуслар. Гомере озын булсын, матур җырларны сезнең тарафларга иҗат итеп торса иде. Заримага тагын да бер тапкыр зур рәхмәт. Бәйрәмең белән. Бүген бәйрәм чынлап та. Әйдә кочаклашыйк әле бер киләле. Алкышлагыз Зарима Аюпова. Бу Фәриз бигрәк батыр егет икән. Хатыны монда. Хатын да шибәр бит. Син бит аның алдында мактап Радио кочаклашып минем торасың. якташым ишә шибәррәк. Әйдә анысын да кочакла. Бурай бит ул, аны күп кочакласаң да ярый. Зур рәхмәт. Фәдис. Башкортстанның иң шагы йолдызлары Фәдис, Лилия һәм Гөлназ. Фәдис бер вакыт үзе шулай дигән иде. Безнең гаиләдә, безнең менә шундый гаилә инде. Өчебезгә 3 фамилия. Гөлназ Асаева, Фәдис Ганиев, Лилия Бектимерова. Әмма шулай булуына карамастан без гаилә дигән иде. Әле дә төзәтмә кертеп китәсебез килә. Менә монда игълан ителгәндә йолдызлар дип әйттем бит. Йолдызлар булгач Венер һәм Венераны бутарга да мөмкиндер. Венер Фаттахов сүзләренә язылган җырлар булды бу. Зарима Аюпова көенә. Авторы залда утыра. Һәм тагы да шуны әйтәсем килә. Менә инде без гаилә дидек, Фәдисләрнең гаиләсен әйттек, бая запискага җавап бирдек. Гөлназ Бектимерова турында сүз башлаган. Шулай бит. Менә уйлап торабыз. Сез аларның кызлары дип әйткәч үзләреннән сорамадык. Алырлар микән үз гаиләсендә, юк микән фамилия шулай булгач, әллә фамилия туры килмәгәч алмыйлар микән аларның фамилиясендә, гаиләсендә өчесенә 3 фамилия булгач, мөгаенда монда керә алмый микән? Әйдәгез әле, кадерле дуслар, чакырыйк сәхнәбез түренә Гөлназ Бектимерованы. Гаиләгә кермәсә дә сәхнә түрләренә керә Гөлназ Бектимерова. Әйдә, Гөлназ. Очрашканда көндез урамнарда күрмәм эшләр булып узасың минем алда башка берәүләрне кочаклаган үпкәле буласың үпкәләтмә мине үпкәләтмә сөюне бүлеп ятларга без килгәнбез аңла бу дөньяда җитәкләшеп бергә атларга Allah
Gülnaz Bektemirova. Рәхмәт бик зур. Хәерле кич. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, яраткан тамашачыларыбыз. Шул хәтле шатмын менә бу концертка килеп җитүемә. Әле менә тегез корабль набал дип әйтәләр бит. Безнең театрга 25 ел бүген юбилей. Әйтәм, Зарем апаның концерты бар. Киттем дидем дә чаптым монда. Әле таксине чакыртып булмый. Шулай итеп, дуслар, чын күңелемнән шатмын. Бүген Зарем апа өчен. Чөнки ул менә ел сайын җырлар гөлләмәсеннән торган концертларын оештырырга тырыша. Концерт оештыру бүген көндә бик җиңел эш түгел. Җиңел эшләрнең берсе дип әйтмәс идем мин аны. Ә ул менә бу яклап аңа молодец бишлек куярга була, дуслар. Киләчәктә дә Зарем апага исәнлек, саулык, ныклы сәламәтлек теләп, моң чишмәсе саекмыйча сезне, безне менә шушындый матур, чагу, дәртле, моңлы, иштәлекле җырлары белән сөендереп торуын язсын Аллаһ Тәгалә. Зур рәхмәт Зарем апага. Әле генә җырлаган җырым минем өчен язылган җыр булды. Светлана Шарипова сүзләренә үпкәләтмә дигән җыры булды Зарем апаның. Ә инде киләсе җыр бәлки сезгә танышрак җырларның берседер. Шулай ук Зарем Аюпова иҗат иткән иң яратып башкарган җырларымның берсе бәхетле бул, дуслар. Бу дөньяда һәрберебезнең бәхетле булырга хакы бар. Бәхетле булырга кыен бит әле дип әйтәләр. Әмма дә ләкин бәхетле булырга кирәк дигән сүзе дә бар бит, дуслар. Менә шул бәхетле булыгыз дигән теләктә калып, һәммәгез өчен шушы җырыбызны башкарабыз. Бәхетле бул. Бәхет көліп тұрсын сиңа, иртәсендә, кичендә, парлашып назланып яшә, тормышыңда, төшеңдә. Бәхетле бу, һәркемгә бәхет кирәк. Бәхет сандугачын көтә, ярата белгән йөрәк. Бәхетле бу, һәркемгә бәхет кирәк. Бәхет сандугачын көтә, ярата белгән йөрәк. Матур күзләрең очында бейсен шатлык нуры, иркәләсен бар җаныңны, сөю ярату җыры. Бәхетле бу, һәркемгә бәхет кирәк. Бәхет сандугачын көтә, ярата белгән йөрәк. Бәхетле бу, һәркемгә бәхет кирәк. Бәхет сандугачын көтә, ярата белгән йөрәк. Гел йөрү йылмаеп кына, соклансыннар дусларың. Сайлап ал үз бәхетеңне, тик йөрәгең кушканын. Бәхетле бу, һәркемгә бәхет кирәк. Бәхет сандугачын көтә, ярата белгән йөрәк. Бәхетле бу, һәркемгә бәхет кирәк. Бәхет сандугачын көтә, ярата белгән йөрәк. Бәхет сандугачын көтә, ярата белгән йөрәк.
бәхетле булыгыз. Нур Татар Дәүләт театрының шагу йолдызы Гөлназ Биктимерова. Рәхмәт бик зур. Исән сау булыгыз. Рәхмәт. Гөлназ Биктимерова. Барда дәртле итеп жырлый, бейі дисәң дә була, мин дә түзеп тормадым, шыктым әле. Хәзер жырлап җибәрер идем. Шигырь генә укып туктым. Үзем турында шигырь. Безнең халык бигрәк сабыр. Үтә дә инде түзем. Сарык кебек. Бер сүз дәшми, акайтып ката күзен. Кыркалар, кисәләр, туныйлар. Халык барыбер түзем. Үз-үзенә зарланса да кычкырып әйтми сүзен. Дәүләт халыкны хәстәрли, һәркем дә белеп тора, пенсияне әнә ничек, ул тиенләп арттыра. Халык өчен кайгыра ул дигәне шул дәүләт. Бу урында гафу үтенәм, сүгенәм инде, үләт. Картлар өчен хафалана. Пенсиясе арткач ди, ул кадәрле күп акчаны кая куяр картлаш ди. Шуңа арттыра хакларны азык-түлек даруга, фатирына түләр өчен газга, утка һәм суга. Артык акча алып халык тил бермәсеннәр диеп, эш хакларын киметәләр, симермәсеннәр диеп. Картларны якларга диеп, закон ули түрәләр. Бу яклауны шул түрәләр менә ничек күрәләр. Пенсиягә иртә чыгып, кеше ничек яшәсен? 65-тә чыксын ялга, әйдә акча эшләсен. Юк, пенсия бит зур була алмый. Кеше ничек яшәсен? Хаклы ялга чыгып тормый, ул үлгәнче эшләсен. Шулай кайгырта халыкны безне яраткан дәүләт. Тагын гафу үтенәм дә, сүгенәм инде, үләт. Ничек түзәдер бу халык? Шул кадәрле берүгә, хәтта карда шыгырды бит, каты басып йөрүгә. Шыгырдамый безнең халык. Сабыр бит ул бик түзем, киссәләр дә, ассалар да әйтми ул каршы сүзен. Баш күтәрсен халык димим, халыкта мин дә түзем. Аптырым да, сокланам да, тия күрмәсен күзем. Үз халкыңны шул кадәрле каңгыртма инде дәүләт. Түземлеккә түзем дә без, сүгенми булмый үләт. Рәхмәт. Шунда бөтен нәрсәгә түзеп була, әмма түзмәй торган нәрсәләр дә бар. Менә шуның өчен 15 минут тәнәфес.
Flor Gafarov. Гармон, жырларда жырланганы көмеш тавышлы гармон. Гомер-гомергә ул кешенең юлдашы, сирдәше булып, аның моңын, зарын жырлый. Дәртле дә, шаян да, сагыш моңлы да. Flor Gafarov, aferin. Bayram менә шул кыш җиткәч, бигрәк тә яңа ел алдыннан синең күңелеңә ниндирәк исләр якын? Шыршы исләре, мандарин исе. Мен аны шулай дип уйлаган идем, инде шуңа сорау бирдем. Ни өчен бирдем? Чөнки миңа ни өчендер әрем исләре юк. Менә шул кыш җитсә, халык көлә. Көлкілімі ол? Аңладым мен сені Азат, алар да сені аңлады шекелле. Әйе, қадірлі достар, концертыбызда Зарема Аюпова жырлары белән жәйге матур, ямлы мезгилләргә. Былбыллар тавышына, кызыл миләшләр өлгергән вакытка, хатта әрем исләре укыган вакытларга без сезне хәзер алып кайтасыбыз килә. Сәхнә түрендә яна Зарема Аюпова. Ermisen eşidiler, eminanı yaratam. Jiller aşa ol jeysin, dire katar atam. Ermisen
hislerine iyisirem. Erim ister yergen şakna, isterime düşürem. Erim ister şeyler ister, hislerine iyisirem. Erim ister yergen şakna, isterime düşürem. Eremisi eşidiler hiç de ulaşır tügen. Erimle yaşlık yıllarım anlata olmayı gönül. Eremisi şeyler ise hislerine iyisirem. Erim ister yergen şakna, isterim ötüşürem. Erim ister şeyler ise hislerine iyisirem. Erim ister yergen şakna, isterim ötüşürem. Siygenimni nazlaganday sobağına koğalap. Erimle bulumda yürüyüm yaşligini sağanap. Erim ise şeyler ise hislerine iyisirem. Erim ister yergen şakna, isterim ötüşürem. Erim ise şeyler ise hislerine iyisirem. Erim ister yergen şakna, isterim ötüşürem. Erim ister yergen şakna, isterim ötüşürem. İsterim ötüşürem. Rahmet, rahmet sizler zor eder. İstem oğlan. Mene bu apa, Gamber apa. Karina Kazıkhanova var, yaşkin hazırsı. Menin hazırları izbirdim, o zırlı. O şuşu Karina Kazıkhanova'nın nenesi iken. Nur Akhunov, benim jataş dostum, jırlarımның sözlerinin avtoru. Rahmet barkıda Zarema Hanım, sine etesi sözler bik köp barısında etip bitirip bulmay, özüne bağışlayıp yazgan şekilde gana okup işittirsem, şunun bilen kanagat bolakır. Söz ortından söz diziler, şiir yazar Zarema. Kalem kulundan düşmesin, ışlı bulsun yarım. Şiirlerinin en motorun kuyga sala Zarema. İlham şişmen ağıp dursun, soyutmasın yarım. Sandıgaçlarda künneşe bir jırlasa Zarema. Mыңlı tavuşun kalemini suyundirsin yarım. Ungan, bulgan, şagir, jırşı, özü salı Zarema. Xudoy bergan talantыңni saqla мәңгі, yarım. Rahmet, rahmet, rahmet. Nur Akhunov, Башкортстан Бүздек. Rahmet, rahmet barыңызға зәлетер. Алдағы жарым бір яңа жырларымның бірсі, бүгін бірінші тапқыры сіздің алдыңызда башқарам. Озат Фазыл Ахметов сөздері. Ялгыз түгілмін бе? Yalnız kayına niye
Yaşını tuya yalnızlıktan ağır neler var. Yalnız kalıp yaşa uyağa kalam Künyelimnin emanan ile zar. Yalnız desem tılağız tuğegilemene de var sügenim dostlara tuğanlar. Yanlarım delekin yuvağı iken de künyelimne ağlayalganlar. Yalnız desem tılağız tuğegilemene de var sügenim dostlara tuğanlar. Yanlarım delekin yuvağı iken de künyelimne ağlayalganlar. Sonsuz yıldızlarının yolunu dağa yalnız ayda yalnız ikenim. Yalnız künyelimine parla iter yakın kişin fayda ikensin. Yalnız desem tılağız tuğegilemene de var sügenim dostlara tuğanlar. Yanlarım delekin yuvağı iken de künyelimne ağlayalganlar. Barlı şemdelleri de yalnız yanağım yetim şemde kıyan yüzüme. Min karşıdın yalnız yolanlarına faydan alayım iken tüzüme. Yalnız desem tılağız tuğegilemene de var sügenim dostlara tuğanlar. Yanlarım delekin yuvağı iken de künyelimne ağlayalganlar. Yalnız desem tılağız tuğegilemene de var sügenim dostlara tuğanlar. Yanlarım delekin yuvağı iken de künyelimne ağlayalganlar. Künyelimne ağlayalganlar. Зарема Аюпова. Ozat Fazlı Ahmetov. Hürmetli tamашачылар, менә шуннан басып бүген шушы җырларымның сүзләренең авторларына рәхмәтләремне әйтәсем килә. Ул Венера Фаттахов, Венера Шараф Исламова, Азат Фазлы Әхмәтов, Гөлфия Шакирова, Ринат Гизатуллин, Светлана Шарипова.
Барыгызга да бик зур рахмәт. Сезгә иҗади уңышлар телим. Яңадан яңа матур җырлар язырга Ходай сезгә насыйп етсен. Алдагы җырым шлаг яңа җырларның берсе Венера Шәрәф Исламова сүзләре. Былбыл моңа. Былбыл кушларының сайравы, ол сутанны уята, татлы төшләремнән бүлеп, хисләремне уята, татлы төшләремнән бүлеп, хисләремне уята, сайрамас иде бу тиклем, юксынасыңа мин беләм, сагынганнарыңна җырлый, үзәк-үзәк җемең белән. Сайрамас идең бу тиклем, юксынасыңа мин беләм, сагынганнарыңна җырлый, үзәк-үзәк җемең белән. Моңсуланып сайравыңнан, аңлыйм кушкай хәлеңне, яннарымда юксың җаным, белер идең хәлемне, яннарымда юксың җаным, белер идең хәлемне, сайрамас идең бу тиклем, юксынасың мин беләм, сагынганнарыңна җырлый, үзәк-үзәк җемең белән. Сайрамас идең бу тиклем, юксынасың мин беләм, сагынганнарыңна җырлый, үзәк-үзәк җемең белән. Сагынуга түзә алмый, сайрыйсың кунып талга, сызылып чыккан моңнардан, жыртыла минем җанда, сызылып чыккан моңнардан, жыртыла минем җанда, сайрамас идең бу тиклем, юксынасың мин беләм, сагынганнарыңна җырлый, үзәк-үзәк җемең белән. Сайрамас идең бу тиклем, юксынасың мин беләм, сагынганнарыңна җырлый, үзәк-үзәк җемең белән. Сайрамас идең бу тиклем, юксынасың мин беләм, сагынганнарыңна җырлый, үзәк-үзәк җемең белән. Сайрамас идең бу тиклем, юксынасың мин беләм, сагынганнарыңна җырлый, үзәк-үзәк җемең белән. Сагынганнарыңна җырлый, үзәк-үзәк җемең белән. Зарема Аюпова. Бүгінгі концерттағы бик көп жырларымның авторы, талантлы шағира Венера Шәрәф Исламова, Башкортстан Брай районы. Рахмет Венера апа, иҗади уңышлар телим. Матур-матур шигырьләреңә яңадан яңа жырлар язылып торсын, һәм аларны җырчылар җырлап торсын. Минем гөлем. Алдагы җырым шулай ук Венера Шәрәф Исламова сүзләренә язылды. Кызыл миләш.
tura elle bayan görenip Oşı buların bilmedim Ullama sozadım ürelip Nige kaptım aşamiler Delgeçlerinden üzüp Hıyanetin etti canım Ernüge bulmayı tüzüp Nige kaptım aşamiler Delgeçlerinden üzüp Hıyanetin etti canım Ernüge bulmayı tüzüp Kızıl mileşni üzmeyiz Kızıgıp tüslerine Başım eğlendi seyirden Aldanadım hislerime Niye koptum aşamiler Delgeçlerinden üzüp Hıyanetin etti canım Ernüge bulmayı tüzüp Niye koptum aşamiler Delgeçlerinden üzüp Hıyanetin etti canım Ernüge bulmayı tüzüp Kızıl mileşlerini jayıp Tizmeyi sizi Bükenir siz yolgızına Yaşlanır ürkenge Niye koptum aşamiler Delgeçlerinden üzüp Hıyanetin etti canım Ernüge bulmayı tüzüp Niye koptum aşamiler Delgeçlerinden üzüp Hıyanetin etti canım Ernüge bulmayı tüzüp Niye koptum aşamiler Delgeçlerinden üzüp Hıyanetin etti canım Ernüge bulmayı tüzüp Niye koptum aşamiler Delgeçlerinden üzüp Hıyanetin etti canım Ernüge bulmayı tüzüp Hıyanetin etti canım Ernüge bulmayı tüzüp Ernüge bulmayı tüzüp Mira Şarap İslamov sözlerine yazılgan tağın bir jırımdan söylesin kile. İsme Jekey. İsme Jekey uyma elim Valmağışı şeşeklerim Günerimin socağı Üzmeli üzeklerim Günerimin socağı Üzmeli üzeklerim Yoksundurur, sağındırır Şeşek ortasa olmağaç Bayırılsan dostluğandan Sayraması şu sandıgaç Bayırılsan dostluğandan Sayraması şu sandıgaç
jilikey Kıymaları Olmadışı şekleri Kuyerimin susuşağı Yüzmeli üzekleri Kuyerimin susuşağı Yüzmeli üzekleri Üzeklerini üzdürüp jırlagan Zarema Ayubova. Ayubova Zarema. Zarema Ayubova. Qadrli do'stlar, mana shu o'rinda muzikantlarimizni da aytib ketib kerakdir. Bayanda Idris Gatin, Sintetizatorda Serdar Arazmuradov. gitarada Damir Hasanov. Aferin yigitlar. Zarima'nın jırlары birsinden birisi matur, мұңлы, дәртлі, көңілді шулай бит. Hem türlü temalarga yazılgan. Шынапта мына әлі жырындағы көбек собылдашмай кіріп кетті. Әйе, hem şulay dürüstür de azat. Çünkü kullar verip, kullar bulgap, kirip gitsen ol, eyteler bit uzak görüşmesin deyler. Mine şunday ışanığı var halakta. Шынапта соңынан енді вақыт жетмей көрішерге деп зарланабыз. Әйе, qadrli dostlar, nәq şulay dep atalgan jır bilen sahnemiz türünde Zaреманың тағы да bir ijadtaşı dostum Vener Kayımov. Vener Kayımov. Күпмек алған алдағы өмір кімгені әйте ала түрлі ойлар келіп бошқа көңілге шынар сола күрешірге вақыты жетмей яраққа түгел ара бір ұшырашып сөйлешірге таба алмай бішара күрешірге вақыты жетмей яраққа түгел ара бір ұшырашып сөйлешірге таба алмай бішара Күз ашып юмған ара Әйтілмәген күпме сөзілер Жырланмаған жар қала Күрешірге вақыты жетмей Ярақта түгел ара Бір ұшырашып сөйлешірге таба алмай бішара Күрешірге вақыты жетмей Ярақта түгел ара Bir ұшырашып сөйлешірге таба алмай бішара Оңлашмейша кетулерден жанарың отта яна Өкенуден ғұмыр бойы Еректен қанар тома Күрешірге вақыты жетмей Ерақта түгел ара Бір ұшырашып сөйлешірге таба алмай бішара Күрешірге вақыты жетмей Ерақта түгел ара Бір ұшырашып сөйлешірге таба алмай бішара
сөйләшергә таба алмыйбыз чара. Күрешергә вакыт җитми, еракта түгел ара. Бер очрашып сөйләшергә таба алмыйбыз чара. Бер очрашып сөйләшергә таба алмыйбыз чара. Таба алмыйбыз чара. Таба алмыйбыз чара. Венер Каюмов. Зор итәр. Исәннәрмесез? Барыгызга да зор итеп рәхмәт. Кызлар менеп үбәдә, менә сөйләп тә булмый. Кадерле тамашачылар, сезгә барыгызга да зор итеп рәхмәт. Шулай матур итеп минем якташымны зурлап килгәнегез өчен. Монда барыгыз да безнең өчен ягым эшләр, дуслар, туганнар. Шулай итеп бергәләшеп, Алла бирсә, җырлашып яшәргә язсын. Зарима якташыма инде шулай ук матур җырлар язарга да, язсын. Алла бирсә, озак еллар. Рәхмәт зур итеп. Менә күрешергә вакыт җиткереп булмый. Дөньялар хәзер шулай. Шулай ук икенче җырымда, әле менә беренче җырымны җырладым, күрешергә вакыт җитми дип, Венера апа, Шәриф Исламова язып сүзләренә Зарима Аюпова иҗат иткән җырым. İkincisi de şolay ук Венера апа иҗат иткән, Венера апа Шәриф Исламова. Кейін шолай ук якташым Зарима Аюпова. Томчы тома дип атала. Рәхмәт. İşitele tapa damdan tamşıdan Uyapa bulmay yaşevlerden Ömür bigrek vassaman Tamşı tama, tamşı ağa Yangar sular bulup Şola sularday Ütken ömür Baytmış olu bulut bulur Tamşı dama, tamşı ağa Yangar sular bulur Şola sularday Ütken ömür Baytmış olu bulut bulur Şıvır yava yağmur Tüvede bir tamşı Yaşnep durgan yaşlı güde Güzeler aşıp yangan ışık Tamşı dama, tamşı ağa Yangar sular bulur Şola sularday ütken ömür Baytmış olu bulut bular Tamşı dama Oga yağmur suları Akkan suday ömürde
яшілік yılları Тамшы тама, тамшы ауаға Яңғыр сулары болып Шолы сулардай үткен ғыныр Байтмай шолы болыт болып Тамшы тама, тамшы ауаға Яңғыр сулары болып Шолы сулардай үткен ғыныр Байтмай шолы болыт болып Шолы сулардай үткен ғыныр Байтмай шолы болыт Венера Каюмов. Венер Каюмов. Hem anın kızları. Озат не менде ир егет болып тумадым екен. Рахмет зор етеді. Барыңызға да зор етеді. Мен ир егет болып тусан да шешке берушуге ұлқадарды. Қаринді, кәринді. Фатлар да яза Рахмет, басылдар. рахмет. Венер мене тамшы тама деп жырласа да, қадірлі достар, тышта қыш, салқын хава тұрышы, яңа ел жақынлашып келер. Көңіл мұғжиза күтеді десең дұрыдия. Әйе, романтика, мәхәббәт, экзотика. Шына мен сен әлдәнде экзотика тәқдим ете алмайым. Әмі өзбек бүйінінші көресің. Оңай қарым, әлі бейіп көрсетесің Озат. Егер тамашашы сұраса. Yok, мен бейсем бұл халде экзотика болмас. Әміне бұлай бейгенде, бәлки экзотика бұлар. Лейсен Хамидулина. Лейсен Хамидулина. Шыл бейу барғанда секіріп бейіп шығыз үгіріп болмады. Мен енді ойлаған едім, өзбек бейі болғаш қылымлар білән, төбәтейлер білән. Өзің экзотика хочеш. Өзің тұлымлар хочеш. Заманша бейі болды бұл, заманша өзбек бейі болды. Концерт ұшымы қадірлі достар. Бек арытып кетмеді ме әлі қадірлі қонақлар? Алай сайында әйде туғандар, құда-құдашалар да деп әйт, қонақлар деп әйткеш. Не алай десің? Қонақлар дедіңіз? Қонақтар дедім мәне. Шулай қайсы бір шақта ышқынып кетейін де, бәйрәмнәр өткәрі берігәш енді, бәйрәмнәр көп болғаш, Аллаға шүкір, қонақлар дейләйінді. Біз бұл жерде барымызда қонақлар енді. Яр енді қонақ болып келгеш, қонақлар болсын. Шул оңайдан бір мәзәк сөйлейм әлі Азат. Бұнысы нормально ма? Сен тыңлама, сенің үшін түгіл, тамашашылар үшін. Қонақлар үшін. Әйе, қонақлар үшін. Бір ғайлә юбилей өткәріге әзірленіп йөрі екен. Хатын енді әзірленіп біткен, табын әзір, қонақлар келер вақыт жете екен. Ғұмырда болмаған халі, хатын қыз алдан әзірленіп бітмей бір вақыт. Әйе, қонақлар келер вақыт жеткен, ері хаманда ішкі киімнен йөрейді. Хатын әйте екен. Трусик демекші олайды. Ерім, әйде енді, кейін енді деп әйтеді. Қонақлар келіп жете әбет деп қафалана екен. Шыл вақыт ері келсіннер, сені мені ашатмағаныңны көрсіннер де екен. Ей деп әйтеді қатыны. Алайса деп әйтті дей. Ішкі киімдеріңі де сал, сені мені не үшін ашатмағанымны білсіннер деп әйтті дей. Bu şundakta kudaşlar oldum derine söylüyorken mezelden teşekkürler ediyor. Bik edepli bulup kıyılmayın Azat. Kadirli dostlar, eyde güzel sahnege nek şulay dip atılgan Kudaşalar degen jır bilen İldar Şeyhmetov'nu şakırayım. İldar Şeyhmetov.
Kuyovnikiler yağına Kuşala kızının yağı Kıda kıdağıy bolalar Eli gide bayağı Hürmet zurdan uğrana Türden kıdağıy bilen kıda Neksizge otap jırlıyman Mene bugenige toyda Hürmet zurdan uğrana Türden kıdağıy bilen kıda Neksizge otap jırlıyman Mene bugenige toyda Kıda yanında kıdağıy Digirek turikem kürene Sizi bulgaş beriyem istele Tabınlarının türüne Hürmet zurdan uğran Türden kıdağıy bilen kıda Neksizge otap jırlıyman Menne bugenege toyda Hürmet zurdan uğran Türden kıdağıy bilen kıda Neksizge otap jırlıyman Menne bugenege toyda Ömürlükке deyip mene iki yak tuğanlaşa Süze bizini jitkiremiz etken tilekler aşa Hürmet zurdan uğranı türden kıdağıy bilen kıda Neksizge otap jırlıyman menne bugenige toyda Hürmet zurdan uğranı türden kıdağıy bilen kıda Neksizge otap jırlıyman menne bugenige toyda birden bulup yaşaygalı gürleşip Turmuşunun tirilik elinde her vakit yerdemleşip Turmuş türden uğrana türden kıdağıy bilen kıda Neksizge otap jırlıyman menne bugenige toyda Hürmet zurdan uğran türden kıdağıy bilen kıda Neksizge otap jırlıyman menne bugenige toyda Neksizge otap jırlıyman menne bugenige toyda Menne bugenige toyda Bilgiler. İldar Şeyhmetov. İldar Şeyhmetov. Kudaşalar seni şakıra. Gülfiye Şakirova sözlerini Zarema Ayupova icat etken jır tınladığız, kadirli dostlar. İldar Şeyhmetov. Ay, sizin işiktir, men bu jırdan soň awulga kötesi kile başladı. Kudaşalar bilen jırlap oturası kile başladı. Sağındıra avulның yılğa külleri hatta avul kapkasına kadar sağındıra bit. Менә шушы сагынуларны басар җырлары белән сәхнә түрләрен Гөлшат Арсланова бизей. Рәхим. Гөлшат Арсланова. Зур рәхмәт, рәхмәт алкышларыгызга. Рәхмәт. Рәхмәт, рәхмәт. Рәхмәт Хәлгә. Зур рәхмәт, Рита. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт туганнарыма, чәчәкләрегез өчен. Әле сез Зарима Ayupova иҗат иткән Хизалия Дәүләтгәрәева сүзләренә Авыл капкасы дигән популяр, иң матур җырларымның берсен тыңладыгыз. Рәхмәт Зарима дускаем сиңа. Менә шушындый искиткеч матур җырлар язуыңа. Тагы иҗат юлларыбыз бергә булсын. Менә киләсе җырым инде яңа җыр премьерасы бүген. Зарима Ayupova кие, Муким Султанов сүзләре, Миләш Айын. Гөлшат Арсланова. Гөлшат Арсланова. Афарин Гülşat. Гөлшат, алкышларын сине кешегә алып кереп кит. Гülşat. Гөлшат Арсланова. Kadirli tamaşaçılar, konsertimiz ışıyma. Keyifleriniz
Ko'tarilami? Ha? Barısında keyfi bitirilmegen ana apani eğri başa bakmadı. Zarima'nın күчтәнешләре тәмлеме? Татар төрі қатнашлығындағы күчтәнештен авыз итәсегез киләме? Ranya sen sır turunda söylesin başladın. Сер Sır turunda söyle başladın. Азат. Yok yok, Ranya ol sır tügel. Ol sırda biz bir kimle etmiyiz. Var bizim sırlar. Ama min bugün sır dar turunda tesin bilen. Sır dar Arazmuradov'da şınlap da Xudoy bergen dar var, salat var. Әлеге kadar ol sır aşılып bitmegen. Hatta ol kışların sonluğaçlarına soyrata diyelim. Hazır sahne turunda Venera Şaraf İslam usullerinde Zarima Ayupova etken Ник Soyray'sın sandığa bilen Serdar Arazmuradov. Рәхимет сәхнә түренә Сердар. Appak şeşkege kumilgen bakşamdağı almağaç Ton otqanda üzüp üzüp soyrayonda sanduğaç Nik soyraysan sanduğaçım Bəğirke yemin etelip yuvatırğa tüleysen mi Yürek yanığanın belir Nik soyraysan sanduğaçım Bəğirke yemin etelip yuvatırğa tüleysen mi Yürek yanığanın belir Dergelene kışısımak urun tobalmay canım Üzesin bit uzeklerini suzluklar soyrı tağım Nik soyrıysan sanduğaçım Bəğirke yemin etelip yuvatırğa tüleysin mi Yürek yanığanın belip Nik soyrıysan sanduğaçım Bəğirke yemin etelip yuvatırğa tüleysin mi Yürek yanığanın belip Dergelene kışısımak urun tobalmay canım Üzesin bit uzeklerini suzuplar soyrı tağım Nik soyrıysan sanduğaçım Bəğirke yemin etelip yuvatırğa tüleysin mi Yürek yanığanın belip Nik soyrıysan sanduğaçım Bəğirke yemin etelip yuvatırğa tüleysin mi Yürek yanığanın belip Nik soyrıysan sanduğaçım Bəğirke yemin etelip yuvatırğa tüleysin mi Yürek yanığanın belip Yuvatırğa tüleysin mi Yürek yanığanın belip Yuvatırğa tüleysin mi Yürek yanığanın belip Zor rahmet. Kadir, en yaratkan canını sizge başkarı tutam. Yakın dostum Zarima Ayupova bilen Venera Fattahov icad ettiler. Bu жерni şoşa жерден мен ең бірінші сахнаға шықтым, Аллаға шүкір. Зарема апаға, Venera апаға зор рахмәтләрін әйтәсем килә. Мына шушылар, шушы ике композитор берсе шагыр, берсе композиторның ижады дигән җыр ага сулар. Venera Fattahov сүзләренә Зарема Ayupova ага сулар.
sezimi Yıllar suda yetiz aksa da yüreğe ben yeşerli Yeşillik yeşillik utkenlerden Jır bulup endeşerli Yeşillik yeşillik utkenlerden Jır bulup endeşerli Jır bulup endeşerli Сирдар Размурадов. Сирдар Размурадов. Рахмат, рахмат. Бигрәк моңлы матур җырлыйсың. Сирдар Размурадов. Зариманың менә шулай йөрәк түрләреннән ургылып чыккан җырларын хатта кайберәүләр халык җырына тиңләр, халык җыры дип кабул итәләр. Бу әлбәттә композитор өчен зур бәя. Заремабыз бит ул Әлшәй районы Мәндән авылында татар халык җырларын җырлап һәм тыңлап үскән кыз. Шуңа инде хәзер без сезнең игътибарга халык җырларын тәкъдим итәбез. Аларны башкара Башкортстанның ат казанган артисткасы Флорида Исмәгыйлова. Флорида Исмәгыйлова. Рәхмәт. Хәерле сәгатьләр туганнар. Шул хәтле матур кичә, шул тиклем күркәм. Бүгенге бәйрәмебез җыр моң бәйрәме. Мин сәхнә артыннан менә кич буена сезгә дә карап тыңлап торам. Сәхнә артында гыш киләбез һәм дустым Заремага карап яңадан куанам. Чөнки күңел бәйрәме, йөрәк бәйрәме, моң бәйрәме безгә күпме дәрт, көч, куәт бирә. Шуңа күрә, хөрмәтле дуслар, бүгенге көннәрдә концерт залларын тутырып килгән концертлар аз. Заремабызның залы туп-тулы, алма төшерергә дә урын юк бит. Сезгә мең рәхмәтләр әйтәсем килә. Күңелегез, йөрәгегез иң моңлыларына тартыла икән. Шуның өчен сезнең алдыгызда рәхмәтләр әйтеп, сезгә саулыклар, исәнлекләр, байлыклар, күңел байлыклары теләп башыям. Рәхмәт ясый. Игътибар иткәнсездер туганнар, Заремабызның җыр моңнары бигрәк тә халыкча. Шуңа күрә сез аның һәрбер җырын күтәреп аласыз да инде. Аның үзенә генә хас булган шул хәтле кабатланмас, ниндидер үзенә генә җәлеп итә торган тавышы да, моңы да бар бит җырларында. Мин аның җырларын әлбәттә җырлаячакмын. Ул җырлар эшләнеп ята. Кызганычка каршы эшләнеп бетмәде. Шуңа күрә мин инде һәр кайсыбыз, һәр композитор һәм һәр җырчы халык җырларына таянып эш итәбез бит. Бүген шушы кичәдә халкыбыз җырлары да яңгырап куйса, дөрес булыр дип ышанам. Шуңа күрә рәхмәт. Шуңа күрә халкыбызның үлмәс-сүлмәс җырларының берсе. Güzelim, Зарема җаныкаем, сиңа багышлап җырлыйм бу җырымны. Җырыбызны. Bik sağanadım bu yolu.
düşem direni uyalarga ağımı suğa qarab qana düşem diren uyalarga güzelim qarlıqaşım sayran sanıdıqaşım zata barsan kişi görer hoş seni bulav yanaşım zata barsan kişi görer hoş seni bulav yanaşım. Башкортостан сандугачы Флорида Исмагилова. Мең рәхмәтләр яусын. Менә шушындый тыңлаучы бурган чакта халкыбыз җырлары үлмәс, дуслар. Үлмәячәк мәңгегә дә. Рәхмәт сезгә. Күңелләрен дә җырлыйк. Бергәләп бөтен сал белән киттек. Dalı birisi, dalı birisi, dalı birisi, dallarda. Dalı birisi, dalı birisi, dalı birisi, dallarda. Sandığa şümeydip soyra, sigen yarım koylarda. Sandığa şümeydip soyra, sigen yarım koylarda. Sandığa şümeydip sanıdığa gidesin mi? Gitti güllerin sesinin yanına varıp koy be her günlü güllerim sesinin yanına varıp koy be her günlü güllerim Ekrim isken jinsilikide ağaydın kamışların Ekrim isken jinsilikide ağaydın kamışların Kim ayrılmış şular bilmi ayrılmış sağışların Kim ayrılmış şular bilmi ayrılmış sağışların Ağaydınlar dulkanalana dulkanalana kumulana Ağaydınlar dulkanalana dulkanalana kumulana Basıp soyrar kalasınsa sana doğaçta muğlana Basıp soyrar kalasınsa sana doğaçta muğlana Kuşulup jırlap atırıgız tuğanlar Mağlı kişte talyan garmon kimler oynadır indi Mağlı kişte talyan garmon kimler oynadır indi Sen bulmağaş köngülemle kimler yuvadır indi Sen bulmağaş köngülemle kimler yuvadır indi Garmonunla barata boyuna ürlerge bilgende de Garmonunla barata boyuna ürlerge bilgende de Unutasım yok gülgende de Gürlerge kırgende de Unutasım yok gülgende de Gürlerge kırgende de Unutasım yok gülgende de Gürlerge kırgende de
Фарида Исмагилова. Заремаға берген шешеклер бізге шыға башлады. Я Алла, рахмет туғанlar. Зареманың көңілі шулай, кең аның. Бүгін бізге де жете. Рахмет. Рания біздің жалт етігілі ол. Ола да бере, ола да бере. Сұрасылар да бере, сұрамасылар да бере. Шешкелерін. Шулай деп құттал, Азат. Халық жырларын тыңлаған сайын, мен яштық урамларынан өткендей болам. Әсел. Мен де. Ұнаттырдым енді. Не шылай квартайдың деп сұрамайсың мұны? Азат. Әйе, сен яштығын еске түшіргеш міне мен сұрайсым келген еді шол. Шол тіклім қортайдым деп ойлайсың міне өзіңні? Мен түгіл бет ол. Ол Марат Шайбаков деп шылай жерлай. О, Марат. Рания тынышлан. Просто Марат Шайбаков. Марат Шайбаков. Зор рахмат, құрметті достар. Исәнмісіз десем, енді концерт бітіп барайымы? Хәлләріңіз нешек? Үзәрлік ме? Яра, құрметті. Бик зор рахмат. Міне Зарима Айыпованы бик хөрмәт итеп килгәнсез. Тулы заллар белән сезгә бик зур рахмат. Менә әлегенә сез тыңлап үткән җыр Венер Фаттахов сүзләренә Зарима Айыпова иҗат иткән бик матур җырларның берсе. Яшьлегем урамнары дип аталды бу җыр, хөрмәтле достар. Менә сездән дә сорыйм, яшьлегегезгә кире кайтырыгызмы? Кайтыр деп анда бит. Хәзер кайтып балалар монда, ир монда, хатыннар анда кайтып нәрсә эшләйсез? Но мин әле бердә булып кайттым. Инде Себер халкында шулай залдан сорагач, менә шул яшьлегегезгә кире кайтырыгызмы дигәч, миңа бер апа булай дип җавап бирде. Марат балакаем, кайтыр идем, конечно. Элекке битем белә ди. Хәзерге акылым булса ди. Нәрсә уйладыгыз ай? Рәхмәт. Киләчәк җырыбыз без бу җыр инде әнкәйләргә багышлап язылган бик матур җырларның берсе. Зарима Айыпова. Әнкәйләр. Bir sileşirenke yutarıkçı Meşakkatı bitmez dünyanın Sirli bir şişmenin akkanıday Tavuşunu tınlap duymamın Bir sileşirenke yutarıkçı Görüşüler ballayda sirek Unuttular balalarım dime Her şakı bizgen keysin kirek Bir sileşiden key utarıkışı Görüşüler ballayda sirek Unuttular balalarım dime Her şakı bizgen keysin kirek Yazgı taşkın gibi gürlü Ütte ömür günler yılları Ömürde ütken sayınlığa Nişkelene güngel kılları Bir sileşinden key utarıkışı Görüşüler ballayda sirek Unuttular balalarım dime Her şakı bizgen keysin kirek Yaşıdan key utarıkışı Görüşüler ballayda sirek Unuttular balalarım dime Her şakı bizgen keysin kirek Jırlaşıp otururuz hürmetli dostlar
Üskeni sayın bizning de balalar Sağındıra nıgıragan keyler Ballalardan balla köngüller Urap kayta iken enkeyge Bir söyleşip enkey oturışı Görüşüler ballayda sirek Unuttular ballalarım dime Her şakı biz Bir söyleşip enkey oturışı Görüşüler ballayda sirek Unuttular ballalarım dime Her şakı bizge keysin kirek Unuttular ballalarım dime Her şakı bizge keysin kirek Her şakı bizge keysin kirek Unuttular ballalarım dime Her şakı bizge keysin kirek Murat Şebekov. Murat. Murat Şebekov. Ozat Fazli Ahmatov, rahmat. Raniye Bilalova tagın biri. Eng motor şeşkeler senin için. Zarya'nın şeşkeleri. Şeşke ko'p. Rahmat. Moңғылы, матур, дәртлі жырлар докындарында біргелеп тибірелебіз Зарима Аюпова жеткен жырлар яңғыры сахна түрлерінде. Senin jırları halk yüreğine, yaşav kişi istey, yaşarta, moңға ғашық көпме kişilerini yaktı ümit bilen yaşarta. İlham alıp senin jırlarından ömür yolun az mı uzuşu, moң şişmesi her şak şıltıra baksın. Halkımızın moңlı жыршасы. Yürek türündегі жырларын сізге бөлек ете автор башкарушы Зарима Аюпова. Аюпова Зарима. Göz yumulara güreşek Nasip bulsun hemme geziye Yoktıma doğru gilleşek Sarı şeşek gün bağışına Yuramağı sağışığa Küngeli gez mılsı bulağım Beyle varsın yazmışığa Sarı şeşek gün bağışına Beyle varsın yazmışığa Dostlarından bulatır lüsü Yamanı var yakşısı Üzmesin üzege gezini Vay yarılı aşısı Sarı şeşek gün bağışına Yuramağı sağışığa Küngeli gez mılsı bulağım Beyle varsın yazmışığa Sarı şeşek gün bağışına
сайылған кері қайтамай өткеннер әлі неден іске түше ұнатылып біткеннер сары шешек күн бағышына юрамағы сағышқа күнелігіз мұң сұлағым бәліп барысын язмышқа сары шешек күн бағышына юрамағы сағышқа күнелігіз мұң сұлағым бәліп барысын язмышқа күнелігіз мұң сұлағым бәліп барысын язмышқа Зарема Аюпова. Рахмет. Жылы алқышларыңыз үшін зор рахмет. Сіздің алқышларыңыз міне қонақтар қоя, яңадан яңа жырлар язарға үнді рахметтарыңызды да. Әлі сөз Гүлфия Шакирова сөздеріне жазылған «Сары шешек, күнбағыш» деп аталған жырымны тыңдадыңыз. Олдағы жырымны Ринат Исатуллин жазды. Жырлап дешік. Құрметті тамашашылар. Жырсыз яшәү дусларым мөмкин емес соң жырда яшәү яме мәгънәсе мәшәкатьле фаны бу дөньяны жырлый ире үтәсе мәшәкатьле фаны бу дөньяны жырлый ире үтәсе Жәннәр күкне ойқы яшыны мақтап Жырлый әлі бір гәләп Тусыны яшілік жыры қанатланып Өтсіні сізні сүйіп еркелеп Тусыны яшілік жыры қанатланып Өтсіні сізні сүйіп еркелеп Ишетсінер біздің шушы жырыны Бақшадағы гүлдер шешкелер Бір мезгілге тоқтап уағышынан Танып қалсын шілдір шешмәлер Бір мезгілге тоқтап уағышынан Танып қалсын шілдір шешмәлер Жыр язмашы безінің қолыда достылар Жырлы әлі көңел болғанышым Қадірдерін біліп бұлатырмашының Есен шақтағы мәр озғанышым Қадірдерін біліп бұлатырмашының Есен шақтағы мәр озғанышым Есен шақтағы мәр озғанышым Халық келгеш концертқа Зарема өзі халық янына түседі. Зарема менен де халық дегеш тамашашыдан сұрау бар. Зарема белән Венер бірге жырлаған жырыңызны жырлагыз әлі деген 4-ші рет 14-ші урында. Сіз сұрамасаңыз да жырларға тиешлі дейді. Сіздің сұрау белән біздің тәкъдим бірге туры келгеш жырламай болмас көресің. Сахнеге Венер Каюмовны шақырамыз. Güzel yaşlığım.
Тыман ятып арана, аккан сулар истен җилләр жыйды. Йөрәктәге тирән ярана. Өннәрендә сине онытсам да, төшләремә никтер керәсең. Арадагы еллар ераклыгын якынайтып булмас күрәсең. Өннәрендә сине онытсам да, төшләремә никтер керәсең. Арадагы еллар ераклыгын якынайтып булмас күрәсең. Ашыгулар, ашкынулар белән үтеп китте айлар, еллары. Еракларда бик еракта калды сөю тулы яшьлек еллары. Өннәрендә сине онытсам да, төшләремә никтер керәсең. Арадагы еллар ераклыгын якынайтып булмас күрәсең. Язмышына һичтә үкенмим, сагынып сине искә алсам да. Сөенәм төшләремдә сине, күреп уянсам мин алтында. Өннәремдә сине онытсам да, төшләремә никтер керәсең. Арадагы еллар ераклыгын якынайтып булмас күрәсең. Өннәрендә сине онытсам да, төшләремә никтер керәсең. Арадагы еллар ераклыгын якынайтып булмас күрәсең. Арадагы еллар ераклыгын якынайтып булмас күрәсең. Зарема Аюпова, Венер Каюмов. Кадерле достар, сезне бүген гүзәл яшьлеккә алып кайттылар Зарема Аюпованың иҗатташ дуслары. Зур рәхмәтләребезне белдерәбез тавыш режиссерыбыз Алмаз Кәлимуллинга. Яктыртучыларга һәм балалар филармониясының хезмәткәрләренә аеруча рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, йөрәгемнең түреннән чыккан җырларымны сезгә ишеттера алганым өчен мин үземне бик тә бәхетле итеп хис итәм. Иң башлап рәхмәт әйтәсем килә җырларымның сүзләренең авторларына: Венера Фаттахов, Венера Шарафисламова, Радик Хакимҗанов, Нур Ахунов, Мөким Султанов, Гөлфия Шакирова, Светлана Шарипова, Гөлнур Айзатулова. Зур рәхмәт сезгә, иҗади уңышлар дусларым. Хөрмәтле тамашачылар, бүген минем иҗади кичәмә хөрмәт итеп 100% белән дигән кебек
жырчыларыбыз менә күренекле жырчыларыбыз килгән өчен мин үземне бик тә бәхет итеп хис итәм. Рәхмәт сезгә, дусларым, барыгызга да. Алып баручыларга, Рания Билалова, Азат Казыахметовка бик зур рәхмәт. Һәм дә инде, хөрмәтле тамашачылар, сезгә зур рәхмәт телим, хөрмәт итеп килгәнегез өчен. Сезгә исәнлек, саулык телим. Күңелләрегез моңга, җырга һәр вакыт бай булсын. Бүгенге бәхетле мизгел калсын күңелләремдә. Сезгә бәхет, шатлык теләп, җырладым җырларымда. Рәхмәт сезгә. Бәхетле булыгыз, рәхәт яшәгез. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга тиклем. Җырлап яшәгез, бәхетле булыгыз. Жыр яуларда яудаш, жыр юлларда юлдаш, жыр кешенең күңел канаты, тормыш җырлый матур булган өчен, таң артыннан тагын таң атар. Хәерле кич, дуслар, сау булыгыз, киләсе очрашканга тиклем.